Dobar svima. Drago mi je da smo se u ovolikom broju okupili u ovom divnom zdanju, Kaštelu Falcione. 8. predavanje iz ciklusa Matica Srpska za Bačku Topolu. Veliko hvala pre svega Goranu Plećašu, Olji Radić i ostalima koji su nas ovako lepo dočekali i omogućili da u ovom zdanju održimo jedno predavanje koje je svakako važno u svakodnevnom životu, a to su savremeni izazovi srpskog jezika. Nemamo boljeg predavača od profesorice Isidore Bijelaković, koja je redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na odseku za književnost i jezik i sekretar Matice Srpske u odeljenju za srpski jezik i lingvistiku. Tako da, jedno od najpozvanijih ljudi. Da priča o temi koja nekako stidljivo je i u medijima, stidljivo i u javnosti se javlja, mislim da je važna i da će biti važna u godinama koje dolazi. Naravno, posle profesoricinog predavanja imat ćete priliku da postavite pitanja i da porazgovaramo o ovoj važnoj temi i o drugim stvarima. Profesorice, izvolite. Hvala lepo, hvala na ovoj zaista lepoj najavi. Izuzetno mi je zadovoljstvo što danas imam priliku da govorim pred vama. Hvala vam što ste se odazvali u ovolikom broju. Tema i nije toliko prijatna, dakle, srpski jezik ne jeste nešto što nudi najrazličitije predmete o kojima bih ja mogla govoriti, ali ako govorimo o izazovima sa kojima se suočava savremena srbistika, onda su to veoma često prilično škakljive i teme o kojima, kao što je rekao profesor Stojisavljević, mnogi ne žele da razgovaraju jer se ili povlače ili se plaše da javno izraze ono što misle. O čemu je zapravo reč? Ja ću ostati ovako da stojim, mislim da mi je lakše da komuniciramo ako se vidimo nego ako budem sedela, nadam se da nemate ništa protiv. Matica Srpska je jedna, odnosno najstarija književna, naučna i kulturna institucija koja je osnovana pre skoro 200 godina. 2026. godine proslavljaćemo 2 veka postojanja Matice Srpske i jedno od 7 naučnih odeljenja u Matici Srpskoj jeste odeljenje za književnost i jezik, koje ja pokušavam već nekoliko godina da vodim. Budući da se bavi i srpskim jezikom i srpskom književnošću, ono je najveće naučno odeljenje u Matici Srpskoj i trenutno imamo aktivnih 38 projekata kako iz domena srpske, odnosno nacionalne književnosti, tako i iz domena najrazličitijih vidova proučavanja srpskog jezika. Međutim, ono po čemu je Matica Srpska između ostalog i poznata jeste činjenica da je to kuća pod čim se krovom objavljuju najvažniji priručnici iz domena standardnog srpskog jezika. Dakle, iz onog domena koji se naziva još i književni jezik, odnosno jezika srpskog koji treba da bude u službenoj ili, kako se to često u zakonskim propisima kaže, javnoj upotrebi. Dakle, Matica Srpska je kuća koja izdaje osnovne priručnike iz standardnog srpskog jezika, u pitanju su pravopis, gramatika i rečnik. I ono što je izuzetno važno jeste da je ona institucija koja aktivno učestvuje u vođenju javne jezičke politike. I sve ovo o čemu ću ja danas govoriti treba sagledati u tom kontekstu, dakle u kontekstu priče i uloge koju Matica Srpska ima od trenutka kada se osnovala i koju pokušava javno da vodi bez zazora i otvoreno da govori sa pre svega naučnog aspekta, bez uticaja ideologije, bez uticaja različitih modela razmišljanja, nego da nastupi isključivo sa stanovišta nauke. O čemu je reč? 2021. godine, verovatno znate, krajem maja meseca donesen je Zakon o rodnoj ravnopravnosti. I ako govorimo o savremenim izazovima srpskog jezika, to jeste zaista i u punom smislu
pored statusa ćirilice, stepena pismenosti, kako funkcionalne, tako i elementarne, i akademskog dela stanovništva i tako dalje, ovo bio ključni problem sa kojim se i Matica, ali čitava, čini mi se, srbistika suočavala od tog perioda. Dakle, ako bi trebalo da govorimo o najvećem izazovu sa kojim se savremeno društvo suočava u poslednje vreme, pored ćirilice koja zaslužuje posebno predavanje, trebalo bi govoriti o onome što se naziva rodno osetljiv jezik, a o tom jeziku postojali su odgovarajući članovi u navedenom zakonu. Ono što pre svega moram da kažem jeste da je ovaj zakon donesen bez javne rasprave. Donesen je zakon tokom epidemije koronavirusom i niko od predstavnika zvanične srbistike, dakle niko od univerzitetskih profesora sa bilo kog državnog univerziteta u Republici Srbiji nije bio konsultovan. Niko nije bio konsultovan ni iz Instituta za srpski jezik SANU, ni iz Odbora za standardizaciju srpskog jezika. A uz Maticu srpsku, Odbor za standardizaciju srpskog jezika jeste nadakademijsko i naduniverzitetsko telo čija je primarna funkcija promovisanje standardnog srpskog jezika, negovanje i konstituisanje te norme. Dakle, ako je neko trebalo da bude pitan pre nego što je donesen zakon, onda je to pitanje trebalo da bude postavljeno pre svega nekom iz Odbora za standardizaciju srpskog jezika pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti ili neko iz državnih univerziteta u ovoj zemlji, odnosno neko iz Matice srpske, iz Odeljenja za književnost i jezik. Kao što sam rekla, razgovora nije bilo, a zakon je donesen. I zašto nam je sada ovo važno? Važno je zato što se nekoliko članova ovog zakona odnosi na obaveznu upotrebu takozvanog rodno osetljivog jezika. Stalno mi, kada govorimo o tom jeziku, govorimo o takozvanom rodno osetljivom jeziku, jer do kraja nikome nije ostalo jasno šta se podrazumeva tačno pod datim jezikom. Ono o čemu ću ja danas govoriti jeste upravo taj rodno osetljiv jezik i ono što nam je ovaj zakon doneo. Dakle, zakon je donesen krajem maja 2021. godine i prema nekoliko članova ovog zakona propisuje se svim građanima ove zemlje zaposlenim u državnim, dakle javnim institucijama, u obrazovanju, u domenima koji se odnose na udžbenike, na jezik udžbenika, odnosno na jezik onoga iz čega će učiti naša deca, da se upotrebljava ovaj tip jezika. U kom smislu se obavezuju građani? U tom smislu što su propisane kazne. Čini mi se, od 50.000 do 2 miliona dinara, ukoliko se ovaj jezik ne primenjuje. U sredstvima javnog informisanja, državnim institucijama, u školama, u obrazovanju, na svim nivoima obrazovanja, dakle u srednjoškolskom obrazovanju, u visokoškolskom obrazovanju, u zvaničnim dokumentima, diplomama, sertifikatima i tako dalje. Šta je rodno osetljiv jezik? Dakle, u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti on se definiše na sledeći način. Sad ću vam pročitati, pa ćemo i to analizirati. Kaže ovako, rodno osetljiv jezik je jezik kojim se promoviše ravnopravnost žena i muškaraca. Ako se promoviše ravnopravnost žena i muškaraca, postavlja se pitanje zašto ovaj jezik nije nazvan polno osetljiv jezik. Dakle, ako je ta razlika zasnovana na razlici u polu, pa posebno treba da imenujemo muškarce, a posebno žene, onda se postavlja ovo pitanje. Međutim, jezik se zove rodno osetljiv jezik i to jeste jedno od ključnih dilema i ključnih pitanja koje mi sve vreme postavljamo javnosti i koje sve vreme postavljamo onima koji su učestvovali u radnoj grupi i donosili ovaj zakon. I isto
tako dobijamo konstantan odgovor da se priča odnosi isključivo na muškarci i žene. Međutim, kategorija roda je nešto potpuno drugačije. Kategorija roda podrazumeva društveni konstrukt koji se ne zasniva na opoziciji zasnovanoj na biološkim razlikama muškaraca i žena, nego na onome kako se svaki pojedinac osjeća. Šta bi to značilo? Dakle, muškarac, biološki muškarac koji se osjeća kao bilo koja kategorija u rodnoj kategorizaciji, ona može biti transseksualna, interseksualna i tako dalje, tih kategorija u inostranstvu ima preko 100, ima pravo da se deklariše kako hoće i onda se to projektuje na srpski jezik. Posle ću vam objasniti koje su posledice svega ovoga. Dakle, prvi problem sa kojim se suočavamo jeste problem pojma roda. Šta je to rod? Koje su granice roda? Koliko mi imamo rodnih kategorija koje su legitimne u ovoj državi? Ko je propisao da je to legitimna kategorija, pri čemu se u Ustavu navodi da postoje samo dve kategorije, dakle, kategorije muškaraca i žena. Dakle, rod i pojam roda nisu ustavna kategorija. Svaki zakon je pravni akt koji je niži od Ustava. Dakle, samim tim što je donesen zakon o rodnoj ravnopravnosti, krše se osnovna ustavna prava, odnosno prava zagarantovana Ustavom. Šta se dalje kaže? To je sredstvo kojim se utiče na svest onih koji se tim jezikom služe u pravcu ostvarivanja ravnopravnosti, uključujući promene mišljenja, stavova i ponašanja u okviru jezika kojim se služe u ličnom i profesionalnom životu. Dakle, želimo preko ovog jezika, odnosno njegovom obavezujućom upotrebom, uz sankcije i kazne, uvođenjem verbalnog delikta, dakle, ja se vama obratim na drugačiji način kako vi želite i ja platim kaznu zato što se vi ne osjećate kao, ne znam, žena, nego nešto drugo, ili ne upotrebim formu koju vi želite da upotrebljavate u svoje ime i zbog toga platim kaznu. Istovremeno sa donošenjem ovog zakona na sajtu Vlade Republike Srbije, što je vrlo interesantno i prilično zabrinjavajuće, pojavio se priručnik za upotrebu rodno osetljivog jezika. Na stranu što je priručnik štampan latinicom, a pojavio se na sajtu Vlade Republike Srbije, koji je ćirilica zvanično službeno pismo u ovoj državi, autori ovog priručnika nisu ljudi koji se bave srpskim jezikom. Autori ovog priručnika nisu ljudi koji se uopšte bave jezikom. Dakle, to su ljudi čija uža struka nije srbistika. A taj sada priručnik, ne gramatika, gramatika je tu zapravo ključna, koju objavljuje Matica Srpska, nego priručnik nekih outsidera se sada pojavljuje kao uzorno štivo na sajtu Vlade Republike Srbije kako bismo mi naučili šta je to rodno osetljiv jezik. U tom priručniku navodi se sledeće. Dakle, kako se definiše taj jezik? Rodno osetljiv jezik je jezik koji koristimo kada želimo da podržimo vidljivost i jednakost žena u društvu. Dakle, više muškaraca nema više jednakosti muškaraca i žena, nego sad samo da podstaknemo vidljivost žena u društvu. Što znači da jezik, zapravo definicija u zakonu, ovom priručniku koji zakon podržava, nisu iste. I takvih neusaglašenosti ima na gotovo svakoj ravni analize koju sprovodimo. Matica Srpska je odreagovala veoma brzo nakon donošenja ovog zakona i već početkom jula iste godine organizovala je veliki naučni skup na kojem su učestvovali predstavnici kako iz jezika, tako i književnosti, i sociologije, i filozofije, i teologije, dakle različitih društvenih disciplina, a kako bi uticali, odnosno kako bi sagledali sve ono što ovaj zakon donosi iz njihovih perspektiva. Dakle, koje su posledice primene ovog zakona? Zakon je dao 3 godine probnog perioda kada bi trebalo da stupe ove odluke na snagu. Taj probni period završio se maja ove
ove godine, od 24. do maja. Od 21. do 24. godine grupa srbista, dakle predstavnici svih srbističkih katedara iz ove države, univerziteta, državnih univerziteta, predstavnici Matice Srpske, predstavnici Instituta za srpski jezik i srpski jezik pri Akademiji nauka, aktivno učestvuju u jednoj vrsti borbe protiv ovog, ne samo zakona, nego protiv pojedinih domena u ovom zakonu koji se odnose na jezik. Dakle, ono što želim odmah da kažem jeste sledeće. Ja ovde govorim isključivo o jeziku, a ono što nam ovaj jezik donosi kao posledica odnosi se i na društvo, i na porodicu, i na crkvu. Crkva se u jednom trenutku, Srpska pravoslavna crkva, otvoreno uključila u ovu akciju, organizovala je čak jedan skup u Narodnoj biblioteci u Beogradu. Patrijarh Porfirije je u nekoliko navrata javno govorio o ovom, ne znam koliko ste to pratili, zato što je zapravo ono što njih zabrinjava ne jezik kao nas srbiste, nego uvođenje institucije roda. I u tom kontekstu je razmatrana i posledica usvajanja ovog zakona. Ja ovom prilikom govorim samo o jeziku. Možemo posle u razgovoru se dotaći nekih drugih tema i polja, ali pre svega je sada fokus na jeziku. Dakle, šta je sad konkretno taj jezik? Prva asocijacija na rodno osetljiv jezik jeste obavezna upotreba formi koje se odnose na zanimanja, zvanja, instituciju žene u društvu. Dakle, ovim zakonom treba upotrebljavati u navedenim sferama, kao što sam rekla, mediji, obrazovanje. Obrazovanje je tu izuzetno važno, zato što se jezikom direktno projektuje ta ideja na decu i na mlade. I upotreba ovih formi odnosi se na sledeće. Dakle, osoba više ne može da bude vršilac dužnosti, ako je ženskog pola, ona sad mora da bude vršiteljka ili vršilica dužnosti. Vršilica. Dakle, sada je već na osnovu prvog primera vi dobijate, meni se čini potpuno jasnu sliku o tome da je reč o svesnoj intervenciji u strukturu srpskog jezika. Hajde da se igramo jezikom i da na silu uvodimo forme kako bi, eto, žena bila promovisana u društvu, odnosno kako bi bila vidljivija. Sad ću vam pročitati još neke forme. Prema ovom zakonu nijedna žena više ne bi smela da bude rukovodilac nekog projekta, nego isključivo rukovoditeljka ili rukovodilica. Ne bi smela da bude pešak, nego pešakinja. Ne bi smela da bude kupac, nego kupica. Ne bi smela da bude diplomirani inženjer građevine ili bilo koje druge discipline, morala bi da bude diplomirana inženjerka. Morala bi da bude vanredna profesorka ili redovna profesorka. Morala bi da bude vojnikinja, šefica, centrica u sportu, krilica, bekica, iako je to pozicija u sportu, dakle, apsolutno je nebitno da li je kupac, muškarac ili žena. Nevažno je to značiti. Nevažno je ako je nekog pešaka pregazio automobil. Nevažno nam je da li je muško ili žensko. Važno je da je u pitanju ljudski život. Nema potrebe naglašavati da je u pitanju pešakinja. Prema ovom zakonu očigledno ima potrebe. Žene sada moraju da budu pedagoginje, viteškinje, veštakinje, neveštaci, stručnjakinje, istraživačice, pilotkinje i ono što je crkvu izuzetno zabolelo, biskupice, episkope, pa se pojavljaju čak i forma u tim priručnicima apostolka, iako su to kategorije koje su inicijalno u duhu učenja Srpske pravoslavne crkve vezane za muškarce. Dakle, ne projektuje se ova ideja samo na, i ova ideologija, jer u osnovi svega leži ideologija,
ne projektuje se samo na jezik, ona ide daleko dalje, jer je jezik moćno sredstvo, kao što je rečeno u ovoj definiciji, da se utiče na svest ljudi. I to je ono što se krije, odnosno što je skriveno u svemu ovome što ovaj jezik zapravo i donosi. Ako svaka žena, postavili smo mi pitanje, mora da bude ovo, zašto se ne pitaju muškarci? Dakle, ima niz imenica u srpskom jeziku, dakle reči, koje su ženskog roda, tipa mušterija. Ta mušterija, jel? To je ženski rod, završava se na, gramatički je ženski rod. Može da bude i muško i žensko. Pa zašto onda muškarci, ako već govorimo o rodno, odnosno polno osetljivom ili nekako osetljivom jeziku, zašto onda muškarci ne insistiraju na tome da oni nemaju odgovarajući imenicu, da ne budu mušteri, da se umesto osobe ne pojavljuje i, dakle, osoba, zašto se ne pojavljuje reč osob? Šta ćemo sa filmskom zvezdom? Može biti muškarac i žena, ženskog je roda. Će li biti filmski zvezd ako je muškarac? Dakle, situacija je u takvom zakonu tako formulisana i usmerena isključivo ka onim osobama koje su ženskog pola. Dakle, nema rešavanja ovog pitanja u suprotnom smeru. I sad ovaj problem sa rečima kojima se označavaju zanimanja, zvanja, žena i tako dalje, ne bi bio toliki, jer u jeziku zaista imamo niz reči koje su se ustalile. Imamo i profesoricu, profesorku, imamo učiteljicu, imamo vaspitačicu, dakle ima niz naziva koje mi ne doživljavamo kao strane. Ono što jeste problem, odnosi se na činjenicu da su te reči nasilno skovane, dakle neprirodno napravljene, izlistane u priručnicima. Ja sam ovde donela jedan priručnik koji je objavljen još 2009. godine. Dakle, 2009. godine, gde je navedeno na desetine i desetine strana, naveden je predlog kako ove imenice treba da zvuče, što znači da se iz ovog zakona leži priča koja je trajala decenijama, da se to planiralo veoma dugo, da je reč o promišljenoj aktivnosti koja je sada samo i ozakonjena 2021. godine. Posle, ako nam ostane vremena, mogu vam čitati šta je sve ovde predloženo. Drugo, šta je rodno osetljiv jezik? Kažu, odnosno u tom priručniku, spornom priručniku koji se nalazi na sajtu Vlade Republike Srbije, navodi se da ovaj zakon obavezuje, ako nas obavezuje na upotrebu tog jezika, obavezuje i govornike srpskog jezika na to da se u zvaničnim dopisima i tako dalje, u medijima upotrebljavaju paralelne forme. Šta sad to znači? Daću vam konkretan primjer. Dakle, studentkinja koja je bila kod psihologa, psihološkinje, pedagoga, pedagoginje ili direktorke, a nije bila u kontaktu sa roditeljem ili roditeljkom, morala bi i tako dalje. Dakle, u rečenici se uvode paralelizmi, a pošto je struktura srpskog jezika takva da podrazumeva i nastavke koji moraju da se slaže sa tim imenicama, onda se ovaj jezik ne odnosi samo na kategoriju reči, imenovanja osoba ženskog pola, nego i na slaganje. I zato imamo te paralelne forme bio, ga, je, mu i tako dalje, što stvara jednu izuzetno glomaznu, neprirodnu rečenicu koja ne da nije u duhu srpskog jezika, nego ni po jednom kriterijumu, dakle i značinske prohodnosti, razumljivosti, elastičnosti koju jedna rečenica mora da ide kako bi se ostvarila komunikacija, to je primarna funkcija jezika, nije zadovoljavajuća. I ovo su sve pitanja sa kojima smo se mi suočavali. Onda se postavilo jedno tumačenje gde je rečeno da je ovo deo evropskih vrednosti. I da mi ako želimo da uđemo u Evropu, moramo da prihvatimo takozvani rodno osetljiv jezik, jer je to zapravo tekovina i jedna od vrednosti Evrope.
i sveta. Onda smo mi seli, pa smo pogledali šta se nalazi na sajtu Evropskog parlamenta i našli smo dokument koji je posvećen baš statusu rodno neutralnog jezika, dakle gender neutral language, ali ne govore o senzitivnom, osetljivom jeziku, nego o neutralnom jeziku. I pomislili smo, aha, pa zašto se mi razlikujemo, zašto nama nije neutralan jezik, to bi bilo sjajno. Jer je muški rod u srpskom jeziku zapravo neutralna kategorija. To što se on zove muški rod, pa to je posledica uticaja latinskog jezika na naše imenovanje tih termina. To nema veze isključivo sa muškarcima. Sad ću vam dati primere. Kada vi kažete, na primer, ko je došao? Došao je formu u muškom rodu. Ali vi ne mislite na isključivo na muškarce. Vi mislite i na muškarce i na žene. Dakle, zanima vas osoba, nije vam bitan pol. A upotrebljavate formu muškog roda. Isto tako pitate ko je trudan. A znamo da muškarci za sad to i ne mogu biti. Ali je muški gramatički rod. Ili, na primjer, kažete profesori i profesorke, dakle, kombinujete sad muški i ženski rod, su došli. Opet aktivirate tu formu došli. Oni su dobri prijatelji. Da li je važno sada, da li je tu muško, žensko i tako dalje. Oni su prijatelji. Nisu prijatelji i prijateljice, ili prijatelji kosa crta prijateljice, ili prijatelji ili prijateljice. Kad kažemo prijatelji, možemo misliti i na dva muškarca, i na dve žene, i na kombinaciju, i na više muškaraca i žene, i tako dalje. I ako se prati istorijski razvoj srpskog jezika, onda je potpuno jasno kako je i nastajao muški i ženski taj gramatički rod. Prvo je postojala kategorija za živo, davno još u krajindo-evropskom, i postojala je kategorija za neživo. Dakle, sve ono što je bilo živo, odraslo, što je moglo aktivno da učestvuje u radu, u različitim društvenim delatnostima i aktivnostima, označavalo se jednom kategorijom od koje je nastao današnji muški rod u jeziku, u gramatici, o tome govorim. A ono što je bilo nejako, dakle, što nije imalo sposobnost aktivnog učešća u životu, označavalo se drugim rodom ili ono što nije bilo živo, i to je današnji srednji rod. Zato je nama mače, kuće, prase i tako dalje, sve je to. To mače, to kuće, zato što označava mladunče, to dete. To su stare semantičke ili značajske kategorije još iz praindoevropskog jezika. Onda iz ove prve aktivne kategorije vremenom nastao ženski rod. Kao posebna podkategorija koja je označavala isključivo osobe ženskog pola. Ali ova prva je imala funkciju i opšteg roda, neutralnog, da označi živo, aktivno, grupu i tako dalje, a druga se vezivala samo za ženski rod. I zato kad kažemo one su došle, znamo da mislimo samo na žene, ne mislimo i na jednu i na drugu grupu. A kad kažemo oni su došli, onda mislimo, možemo misliti i na muškarce i na žene. Kada smo našli ovaj dokument na sajtu Evropskog parlamenta, onda smo shvatili da je priča prilično drugačija i da se nama u javnosti zapravo plasira ta kvazi ideja o evropskim vrednostima, koje meni nisu uvek baš vrednosti, ne bih tako kvalifikovala. Prvo što smo uradili jeste da smo pogledali taj dokument i onda smo shvatili da su u Evropskom parlamentu izradili priručnik poput ovog koji se našao na sajtu naše vlade, a koji je posvećen svakom pojedinačnom jeziku. Zašto? Od zvaničnih jezika u Evropskoj uniji. Zato što su shvatili da ti jezici strukturno nisu isti i da ne mogu da uđu isti šablon, u istu priču. Naravno, nas je odmah zanimao hrvatski jezik, hajde da vidimo strukturno najbliži kako je to rešeno u Evropi. Da li je to zaista deo evropskih težnji i koncepta. I onda smo videli da se u tom priručniku navodi sledeće. Dakle, u Evropskom parlamentu ovaj tip jezika nije obavezan. On može da se upotrebljava. On se preporučuje čak,
Ali nema kažnjavanja. Ne, u našoj državi su odmah uvedene kazne. Jednom prilikom kada sam razgovarala sa ženom koja je sastavljala ovaj priručnik, ili nisam sad čak ni sigurna u kom kontekstu sam došla do ovog odgovora, rečeno je, pa da, mi smo se i u prethodnom zakonu o jednakosti polova trudili da promovišemo ovaj jezik, ali nije se zalepio. Pa smo sada odlučili da uvedemo kazne kako bi narod počeo da upotrebljava ove forme. Pa sama činjenica što se nešto nije počelo primenjivati u jeziku znači da nešto nije u redu. Jezik se prirodno razvija, treba ga pustiti. Pa kao što se sada potpuno neutralno čini forma učiteljica i profesorka, tako bi se možda za koju godinu neutralno učinila i ta vršiteljka dužnosti. Ali ne treba ljude kažnjavati zbog toga. Dakle, ideja je da se sve prepusti spontanom razvoju. I kada se nešto normira, odnosno kada se nešto proglasi za književno ili standardno, to se radi nakon zadovoljavanja nekoliko parametara. Mora biti rašireno među govornicima, mora biti usklađeno sa srpskim jezikom i treba da postoji potreba. Čini mi se da nijedan od ovih parametara još nije zadovoljen. Jezik funkcioniše savršeno i funkcionisao je savršeno i pre ovog zakona. Dakle, nema potrebe. Nešto se stvara nasilno i to je ono što kada izvorni govornici kažu meni ovo ne zvuči dobro, to vama govori vaš lični osjećaj za jezik. Dakle, vršilica, vršiteljka dužnosti nije nešto u redu u tvorbenom sistemu. Hajde da pustimo, da vidimo šta će jezik sam učiniti sa ovim formama. Drugo, u ovom tekstu koji se odnosi na Evropski parlament, navodi se sledeće. Kaže se da treba poštovati stav svakog pojedinca. Dakle, ako neka žena želi da bude... neko sad zanimanje. Upravnica, ona treba da bude upravnica i mi to treba da prihvatimo i tako da ga slovljavamo. Ukoliko je tu duhu sa tvorbenom strukturom srpskog jezika, ona je vrlo fleksibilna, svašta može. Ali ukoliko ne želi, dakle, ukoliko neko ne želi da bude šefica odeljenja, jer je to šefica zvuči nekako negativno konotirano i prilično diskriminirajuće, onda i taj stav treba uvažavati. I to je ono što nam govore ovi dokumenti u Evropskom parlamentu. S druge strane, kad je reč o engleskom jeziku, oni čak u tekstu koji je posvećen ovoj temi kažu sledeće. Čak i ako imamo formu actor i actress, dakle forme koje su za muški i za ženski rod, hajde da upotrebljavamo samo jednu, hajmo samo actor. Zašto? Zato što nije važno šta je ta osoba. Nikog je pola, nikog je roda, pošto je njima rod zvanična kategorija. Hajde da bude samo jedna forma, jer je važno šta ko radi, koje mu je zanimanje i kako to radi. Važan je kvalitet, a nije važno da li za nekog zanimanja, statusa i tako dalje stoji muškarac ili žena. Da situacija bude još gora, neposredno nakon tog donošenja zakona, donesena je strategija o razvoju rodne ravnopravnosti do 2030. godine i doneseni su u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja standardi kvaliteta udžbenika. Dakle, kakvi će nam biti udžbenici i kako ćemo mi sad do 2030. godine razvijati ovu rodnu ravnopravnost, iako još nigde nije definisano koliko mi rodova imamo. Mi stalno govorimo muškarci i žene. Rekla sam, u svetu postoji više od 100 rodova. Zamislite kada bi svaka rodna kategorija imala pravo u srpskom jeziku da izmisli svoje ime. Dakle, već imamo sada problem sa prevodilaštvom. Naprimer, postoje takozvane nebinarne kategorije, odnosno ljudi koji ne žele da budu ni muškarci ni žene. I to je u svetu legitimno. Oni su nebinarni i na engleskom su oni they. I nas onda prevodioci zovu i pitaju kako mi da prevedemo ovo they, jer srpski razlikuje rod. Da li oni, da li ona, da li one, ili oni, one, ona. Dakle, to su problemi.
da sve rodne kategorije koje žive sada u svetu budu prihvaćene kao legitimne u ovoj zemlji, mi bismo imali preko 100 zamenica. Dakle, ne samo ono, nego bismo imali nešto novo, potpuno ne mogu ni da zamislim šta bi to bilo. I to stvara haos. A jeziku je potreban red. Elem sada u ovim aktima koje smo mi dobili na razmatranje, pošto smo se uključili u ovu priču, propagiraju se dve ideje. Da se visoko obrazovanje urodnjava, da se strogo vodi računa šta će studenti u ovoj zemlji slušati i da se plasiraju teme o rodnoj ravnopravnosti i upotrebi rodno osetljivog jezika i da se to isto obavezno primenjuje i u udžbenicima za osnovnu i za srednju školu. Pogledajte malo ako imate školsku decu vaše udžbenike. U svakom zadatku piše da li si bila. To je to. Mi kad smo bili deca, toga nije bilo. Sve je bilo u muškom rodu, muški rod neutralan. Nismo se opterećivali razlikama. Sada to postaje deo obaveza. Ovo je izuzetno široka tema, vidim da je prošlo već 45 minuta, ja bih voljela malo i da razgovaramo. Ima ovde još različitih tema koje se odnose na ovaj tip jezika, ali ono što sam htela da vam kažem jeste sledeće. Za čitave ove priče zapravo stoji, čini mi se, jedna duboko ukorenjena ideologija ekstremnog ili radikalnog feminizma i pod lažnim idejama o tome da se promoviše ravnopravnost, čini mi se da se zapravo uvodi novi totalitarizam. Dakle, žene više neće imati, ukoliko ovaj zakon zaživi, neće imati pravo da se deklarišu kako žele. A ako želimo zaista ravnopravnost u društvu, one treba da imaju to pravo. I ja kada uđem u učionicu, ne treba da se opterećujem da li ću nekog uvrediti ako ga pogrešno oslovim, ili ako kažem dragi studenti kako ste, a ne kažem dragi studentki i studentkinje, iako su sve devojke u učionici. Sad, ova ideja o ravnopravnosti se projektuje na obrazovanje, na naučno-istraživačke projekte. Dakle, mi sada više, na primjer, u projektima moramo da vodimo računa, ne možemo da razmišljamo samo o kvalitetu. Moramo da vodimo računa da budemo rodno izbalansirani. Dakle, da bude 3 istraživača koje su žene i 3 istraživača muškaraca. Više kvalitet nije na prvom mestu, a postaje se pitanje kuda to vodi. I postaje se pitanje da li aktiviranje ovog jezika koji sam pokušavala sve vreme da vam približim i ilustrujem, da li ćemo zaista, ukoliko upotrebljavamo te forme bio, bila i tako dalje, da li ćemo zaista uticati na bolji položaj žena u ovom društvu? Čini mi se da nećemo. Za kraj bih samo rekla da smo za te 3 godine probnog perioda kako su oni, ili pripremnog perioda kako su sastavljači zakona rekli, uspeli da dopremo do Ustavnog suda. Ustavni sud je, čini mi se baš maja, dakle kad je isticao taj period i kad je trebalo da zaživi ovaj zakon, da ljudi počnu da se kažnjavaju zato što slučajno možda nešto upotrebe i tako dalje, i firme, institucije i tako dalje. Dakle, uspeli smo da dođemo do toga da Ustavni sud privremeno stavi van snage ovaj zakon i trenutno on nije na snazi, čekamo konačnu odluku. Ovde bih stala, volela bih da razgovaram ukoliko